Wat pan penkladur Kure Shubun ki Patba Bait Jong kan Maulai Constituency ki Wedon hagani ka Por hagani ka Lumpung Rengkat bat ki Nongelam jo ka VPP bat kumjo ru ki Nongtre jong nat Sarkar ki Wedon hagani ka Por ya ka banginya Sakhilam ya kani ka Sgi akaba MLA Bait Jongpi in Penbana Patba ya ka scheme ya ka sedang nado usnam kat kendai spak kendai puwe kaban long gajing kerku ya ki constituency ke ba po gajing pet jing kmi jong UMLA bat mga song hani nga perkhat ya menta UMLA yo haga sisnam Arthur Siteng no Arthur Siteng lani Arjar Sanspa lak Arspa lani multiply haga sisnam nrupo into 2.5 kamat kat Sanspa lak haga sisnam nagamenta ke nrupo tli ka constituency arangkat bat laingot ke MP kebang yo sanklor haga sisnam kamat abay khenlang siajam riuspa sampolak kapisa kabaday nagamentaw Patba yang hangni kerpat pernah kentu kum kinong mikmat lani kum ki sakri ki jong Patba jong ki kenrat ki ba mapi ki kenrat pilajit yang i rupo bat armut badiway kalau indirect i MP juga Raja Sabha perkhat katnu kanong ka jingkar khupi ya ka state ka jongi nada kata ka pisa baro kalet shagita ke bari hok banyo ban ba kita ki bayo biang ya karo ki pandon kam hok ya kata nganget nginom long ka state kumni ko mangilong bat na kermen scam bakini ke long ki jing stang jong ke batmai kaban yarap ya kaban kenti upat ya kani ka ri ka ba it ka jongi ya kani ka jat pun riu tip lay ban ra ka segi kerdan ki bahalor bat kham shalor kermen scam nangni shakmat minyo i shisha ya ka ri ba ka jat pun riu jongi ladingi pendon kam hok ban sam hok ban pendon kam hok bat kita ba piang ru ken le hok anget scam nginyo i ya kani ka ri ka jongi shisha ka jingkermen ka laway ka pranai khoble shibun ba brai ya gani ka minta ka ba phin sale ban sami ni ki scheme ba kermen scam kana long shisha ka jingker khu baru blay yiru on ker khu ye ki baro ke bangin pandap agani ka ski tangki ni ken